திருவள்ளுவரின் திருக்குறள். அறத்துப்பால். அரண் வலியுறுத்தல். சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூங்கு ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு. சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூங்கு ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு. அறம் ஒருவனுக்கு புகழையும் தரும், செல்வத்தையும் தரும். அப்படிப்பட்ட அறத்தைவிட மேலான ஆக்கம், நன்மை ஒருவனுக்கு வேறு என்ன இருக்க முடியும்? அதாவது அறச்செயல்கள் ஒருவனுக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் அனைத்து நன்மைகளையும் தரும் என்பதாகும். அந்த திருக்குறளின் ஆழமான பொருளை விளக்க ஒரு எளிய கதை இதோ. ஒரு காலத்தில் செல்வ வளம் மிக்க ஒரு நகரத்தில் ஆதவன் என்கின்ற ஒரு வணிகர் வாழ்ந்து வந்தார். அவருக்கு 2 மகன்கள் இருந்தனர். மூத்தவன் பெயர் அருள், இளையவன் பெயர் கரண். ஆதவன் மிகவும் நேர்மையானவனாகவும் அறவழிப்பட்டவனாகவும் இருந்தார். அவர் எப்போதும் தனது மகன்களுக்கு அறத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவார். ஒரு நாள் ஆதவன் தன் மகன்களை அழைத்து, நான் உங்களுக்கு சமமான செல்வத்தை அளிக்கிறேன். உங்களில் யார் இந்த செல்வத்தை அறவழியில் பயன்படுத்தி அதற்கும் மேலாக புகழையும் மேலும் செல்வத்தையும் ஈட்டி வருகிறீர்களோ அவர்களே எனது வணிகப் பேரரசை ஆள தகுதியானவர்கள் என்றார். மூத்தவன் அருள் தனக்கு கிடைத்த செல்வத்தைக் கொண்டு புதிய வணிகங்களை ஆரம்பித்தான். அவன் எப்போதும் அறத்தையும் நேர்மையையும் கடைப்பிடித்தான். தனது ஊழியர்களுக்கு உரிய ஊதியம் வழங்கினான். வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேர்மையாக வியாபாரம் செய்தான். ஒருபோதும் கலப்படம் செய்யவில்லை. இலாபத்தில் ஒரு பகுதியை ஏழைகளுக்கும் கோவில் திருப்பணிகளுக்கும் செலவிட்டான். யார் வந்தாலும் இல்லை என்று சொல்லாமல் உதவினான். இதன் காரணமாக அவன் வணிகத்தில் மேலும் மேலும் சிறப்புற்றான். மக்கள் அவனை புகழ்பெற்ற அருள் என்று அழைத்தனர். அவனுடைய நேர்மைக்கும் கருணைக்கும் எல்லோர் மத்தியிலும் ஒரு நன்மதிப்பு உண்டானது. அவனுடைய வணிகம் செழித்தது. அவனுடைய பெயர் 8 திக்கும் பரவியது. அவனை பின்பற்றி பலரும் அறவழியில் வணிகம் செய்ய முன்வந்தனர். இளையவன் கரண் தனக்கு கிடைத்த செல்வத்தைக் கொண்டு வணிகம் செய்தான். அவனால் அவன் குறுக்கு வழியில் பலம் சம்பாதிக்க விரும்பினான். ஊழியர்களை குறைவாக நடத்தி கொண்டான். இலாபத்திற்காக பொருள்களில் கலப்படம் செய்தான். ஏழைகளிடம் கடுகெடுத்தான். ஒருபோதும் உதவவில்லை. மக்களுக்கு பிடிக்காத காரியங்களைச் செய்தான். ஆரம்பத்தில் அவனுக்கு அதிக லாபம் கிடைத்தபோல் தோன்றினாலும் மெல்ல மெல்ல அவனுடைய வணிகம் நலிவடையத் தொடங்கியது. அவனுடைய பொருட்களை மக்கள் புறக்கணித்தனர். அவனுடைய பெயர் கெட்டது. மோசடிக்காரன் கரண் என்று மக்கள் அவனை பழித்தனர். இறுதியில் அவன் தன் செல்வத்தையும் மதிப்பையும் இழந்து நின்றான். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு ஆதவன் மீண்டும் தன் மகன்களை அழைத்து பார்த்தார். அருள் பெரும் செல்வத்துடனும் மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த புகழுடனும் பெருமையுடனும் விளங்கினான். அவன் செய்த அறச்செயல்களுக்காக பலரும் அவனை போற்றினர். கரண் தன் செல்வத்தை இழந்து மக்களால் வெறுக்கப்பட்டு நின்றான். ஆதவன் அருள்வை பார்த்து புன்னகைத்து, மகனே, நீ அறத்தைப் போற்றி வாழ்ந்தாய். அறம் உனக்கு புகழையும் அளித்தது, மேலும் செல்வத்தையும் அளித்தது. அறத்தை விட ஒருவனுக்கு மேலான ஆக்கம், நன்மை. கதையின் நீதி கருத்து. இம்மையிலும் இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் ஒருவனுக்கு புகழையும் செல்வத்தையும் அளிக்கும் ஆற்றல் அறத்திற்கு மட்டுமே உண்டு. எனவே வாழ்க்கையில் அறத்தை விடச் சிறந்த நன்மை வேறு எதுவும் இல்லை என்பதே இக்குறளின் ஆழமான கருத்தாகும். ஒரு கதையையோ அல்லது புதுமையையோ தவறவிடாதீர்கள். இன்றே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். ತಿರುವಲ್ಲುವರ್ಗೆ ತಿರುಕುರಲ್ ಶೀಲೆಯ ಗುಣಧರ್ಮೇ ಶಕ್ತಿಯ ಪಿಲಿಬಂದು ಪ್ರಕಾಶೆ. ಯಮೆಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವೆ ದನೆ ಶೀಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣೆಯ ಕರಾಯ್ದು ಒಹುಗೆ ಜೀವಿತೆ ಉತುಮ್ಯ. ಯಮೆಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವಯ ಧನಯ ಶೀಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣೇ ಕರಾಯ್ದ ಒಹುಗೆ ಜೀವಿತೆ ಉತುಮ್ಯ. ගුණධර්මය පුද්ගලයෙකුට කීර්තිය හා ධනය ගෙනෙයි. එවැනි ගුණධර්මයකට වඩා පුද්ගලයෙකුට ලැබිය හැකි උතුම් යහපත කුමක්ද? එනම් ගුණධර්ම මගින් මෙලව සහ පරලොව සියලු ප්‍රතිලාභ පුද්ගලයෙකුට ගෙනෙනු ලැබේ. පනතට ගැලපෙන කතාවක් මෙන්න. ඉක්කලෙක ධනවත් නගරයක ආදවන්නම් වෙළෙන්දෙක් ජීවත් විය. ඔහුට පුතුන් 2 දෙනෙක් සිටියහ. වැඩිමහල් පුතාගේ නම අරුල් වන අතර බාලපුතාගේ නම කරන්‍ය. ආදවන් ඉතා අවංක හා ගුණවත්ය. ඔහු සැමවිටව තම පුතුන්ට ගුණධර්මයේ වැදගත්කම අවබෝධ කර දුන්නේය. දිනක් ආදවන් තම පුතුන් අමතා මෙසේ පැවසීය. මම ඔබට සමාන ධනයක් ලබා දෙමි. ඔබගෙන් කවරෙකු මෙම ධනය ගුණධර්මයෙන් භාවිතා කර කීර්තිය සහ ඊට වඩා ධනයක් උපයා ගන්නේද?
ඔවුන් මගේ ව්‍යාපාර අධිරාජ්‍ය පාලනය කිරීමට සුදුසු අයයි. වැඩිමහල් පුතා වන අරුල් තමාට ලැබුණු ධනයෙන් නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කළේය. ඔහු සමවිටම ගුණධර්ම හා අවංකභාවය ප්‍රගුණ කළේය. ඔහු තම සේවකීන්ට සාධාරණ වෙටුපක් ගෙවීය. ඔහු තම ගනුදෙනුකරුවන් සමග අවංකම ව්‍යාපාර කළ අතර කිසි විටකත් වංචා කළේ නැත. ඔහු තම ලාභයෙන් කොටසක් දුප්පතුන්ට සහ පන්සර් ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වියදම් කළේය. ඔහු එන ඕනම කෙනෙකුට එපා නොකියා උදව් කළේය. මේ නිසා ඔහු ව්‍යාපාරයේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ විය. මිනිසුන් ඔහුව හැඳින්වූයේ ප්‍රසිද්ධ කරුණාව යනුවෙන්. ඔහුගේ අවංකකම සහ කරුණාව ඔහුට සෑම කෙනෙකු අතරම හොඳ නමක් දිනා දුන්නේය. ඔහුගේ ව්‍යාපාරය සමෘද්ධිමත් විය. ඔහුගේ නම එට්ටු ලෙස පැතිර ගිය. බොහෝ දෙනෙක් ඔහු අනුගමනය කළ අතර ධර්මිෂ්ඨ ආකාරයකින් ව්‍යාපාර කිරීමට පටන් ගත්තා. බාල කරන් ඔහුට ලැබුණු ධනයෙන් ව්‍යාපාර කළේය. නමුත් ඔහුට අවශ්‍ය වූයේ වටකුරු ආකාරයකින් මුදල් ඉපයීමටයි. ඔහු තම සේවකීන්ට නරක ලෙස සැලකුවේය. ඔහු ලාභය සඳහා භාණ්ඩ අපවිත්‍ර කළේය. ඔහු දුප්පතුන් සමග රළු වූ අතර ඔවුන්ට කිසිවිටකත් උදව් කළේ නැත. ඔහු මිනිසුන් අකමැති දේවල් කළේය. මුලදී ඔහු විශාල ලාභයක් උපයන බවක් පෙනෙන්නට තිබුණත් ඔහුගේ ව්‍යාපාරය ක්‍රමයෙන් පිරිහීමට පටන් ගත්තේය. මිනිසුන් ඔහුගේ භාණ්ඩ නොසලකා හැරියේය. ඔහුට නරක නමක් තිබුණේය. මිනිසුන් ඔහුව කරන් වංචාකාරයා ලෙස හැඳින්වූහ. අවසානයේ ඔහුට ඔහුගේ ධනය හා කීර්තිය අහිමි විය. යම් කාලයකට පසු අදවන් නැවතත් ඔහුගේ පුතුන්ට කතා කළේය. අරුල් ජනතාව අතර ඉතා ධනවත් ප්‍රසිද්ධ සහ ආඩම්බර විය. ඔහුගේ ගුණවත් ක්‍රියාවන් සඳහා බොහෝ අය ඔහුට ප්‍රශංසා කළහ. කරන් ඔහුගේ ධනය අහිමි වූ අතර මිනිසුන් විසින් ඔහුට වෛර කරන ලදී. අදවන් අරුල් දෙස සිනාසෙමින් මෙසේ පැවසිය. පුතේ, ඔබ ධර්මික ජීවිතයක් ගත කර ඇත. ශීලී ඔබට කීර්තිය හා ධනය ලබා දී ඇත. ශීලීට වඩා උතුම් ගුණධර්මයක් එම නැත්නම් යහපතක් පුද්ගලයෙකුට නැති බව ඔබ ඔප්පු කර ඇත. කතාවේ සදාචාරය යමෙකුට මෙලොව සහ පරලොව කීර්තිය සහ ධනය ලබා දීමට බලය ඇත්තේ ධර්මිෂ්ඨකමට පමණි. එම නිසා මෙම පද්‍යයේ ගැඹුරු අර්ථය නම් ජීවිතයේ ධර්මිෂ්ඨකමට වඩා උතුම් යහපතක් නොමැති බවයි. එක කතාවක් හෝ නවෝත්පාදනයක් අතපසු නොකරන්න. අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. Thiruvalluvar's Tirukkural. The virtue of charity. Assertion of the strength of virtue. Whoever creates excellence, wealth, and virtue, his life is the best. Whoever creates excellence, wealth, and virtue, his life is the best. Virtue brings fame and wealth to a person. What greater good can a person have than such virtue? That is, virtuous deeds bring all benefits to a person in this world and the next. Here is a story that fits this verse. Once upon a time, in a wealthy city, there lived a merchant named Adhavan. He had 2 sons. The elder was named Arul and the younger was named Karan. Adhavan was very honest and virtuous. He always made his sons understand the importance of virtue. One day, Adhavan called his sons and said, I am giving you equal wealth. Whichever of you uses this wealth in virtuous ways and earns fame and more wealth than that, they are the ones who are worthy of ruling my business empire. The elder Arul started new businesses with the wealth he got. He always practiced virtue and honesty. He paid his employees a fair wage. He did business honestly with his customers and never cheated. He spent a part of his profits on the poor and on temple renovations. He helped whoever came without saying no. Because of this, he became more and more famous in business. People called him Famous Grace. His honesty and kindness earned him a good reputation among everyone. His business flourished. His name spread to it too. Many people followed him and started doing business in a righteous way. The younger Karan did business with the wealth he had got, but he wanted to make money in a roundabout way. He treated his employees poorly, he adulterated goods for profit, he was harsh with the poor and never helped them. He did things that people did not like. Although he seemed to make a lot of profit in the beginning, his business gradually started to decline. People ignored his goods. He had a bad name.
people called him Karan the fraudster. In the end, he lost his wealth and reputation. After a certain period of time, Adhavan again called his sons. Arul was very wealthy, famous, and proud among the people. Many people praised him for his virtuous deeds. Karan lost his wealth and was hated by the people. Adhavan smiled at Arul and said, "Son, you have lived a life of piety. Virtue has given you fame, visheshta, and also wealth, dhan. You have proved that there is no greater virtue than virtue." Moral of the story: only righteousness has the power to give a person fame and wealth in this world and the hereafter. Therefore, the profound meaning of this verse is that there is no greater good in life than righteousness. Don't miss a single story or innovation. Subscribe to Rendered Reality today.